Kuťka! Do piči, vodku sme tam zabodli. To čo je za blázna? Kobra prišla do Prahy! Môžeš mi skočiť na kokot! Je to čistá fantázia! Fanúšikovia, Kuťka Live, ktorý Peťo? Kobra, Kuťka Live 5. Ideme do Prahy. Peťa čaká tlačovka. S Undertakerom. Takže Undertaker, skončíš rozobraný niekde. Čistá fantázia. Vy ma poznáte, že? To by ma nepoznal. Idem na tlačovku do Prahy. Clash of Stars. Idete sa biť? No, ty kokos, ja už mám 45 rokov starý kár, už som. Jaké to bolo za triezva sa biť? Mal som 2 šoty. Euro 50, pojebané žuvačky. Ideme akurát na vlak, musíme zistiť, že kde nás zastavil. Málo sme spali. Ešte pojebanú pizzu sme si dali. No kokos, tá pizza. My sme tú pizzu nenatočili. No. Sem vám keď tak padnú fotky, že ako tá pizza vyzerala na Volte. A čo nám reálne, že prišlo. Tak sami si... Peťo povedal, že to je možno najhoršia pizza, ktorú v živote jedol. Undertaker tam dostane na piču. Rest in the peace. Fantázia nikdy nebolo lepšie ako túto ráno, keď pijem tento Idem na vlak, vy kurvy! Robím podľa seba, nie podľa teba, teda pokiaľ si nič nerobím, môžem ťa do huby jebať, ja som rytmusku. Čistú fantázia, oh yeah! Celé Slovensko, Česko videlo už môj kár. Čo hovoríš na to, že si posielajú kundy tvoj kár, Peťo? Jo, tak nech si ho dajú hoci kde. Včera odo mňa pýtalo kundy, oné trávu. Fonaj, neviem čo to je, ty kokos. Jaj, čo vtedy si skončil. Uj. Počkej, tuto sa pridá editor fotku. Jak Peťo vyzerá. Dochýnal som, skapínal som, grcal som, bledý som bol jak neviem čo, hovno. Smrtka na Pražskom orloji, odkážte, že o ňu vôbec nestojím. Dobre sa dúfam, najebem. Fanúšikovia, pozrite na aké ulízané vlasy. Ty kokos. Fanúšikovia, idem sa vyzvať, tlačia ma strašne moji. Dúfam, že to bude obrovský kandel. Fanúšikovia, takéto pombérky som si objednal, medvedíkov do mojej papulky. To taký dlhý karma. A možno, že mám. No, 19 cm kár taký môže mať. Ako je na tričku moja ruka. Čistá fantázia, fanúšikovia. Skočte mi na kokot, čem sa chystá do Prahy, bude to čistá fantázia. Kobra prišla do Prahy. Je to čistá fantázia, idem na tlačovku Clash, Undertaker má sa po piči.
už moja pečeň skolabuje, dostane fibrózu, cirhózu a nakoniec komu. Možno dožijem 50-ku, ale potom otrčím kopyta. Môžete na mňa spomínať v dobrom, fanúšikovia. Dajte mi peniaze. Prišiel som o byt, o robotu, o ženu. Dajte mi peniaze, prosím vás, nemám sa ako postaviť na vlastné nohy. Čím easy. Nechápu, že čo sa deje. Nechápali vôbec. To nelíš to, čo je. To je kunda. Kundy, otvárajte mi salón, prišiel som striekať encia. Zavreté asi, Peťo. Haló. Ja chcem nakúpiť kondomy pre moju kočku, aby som mohol striekať do gumy, lebo je to čistá fantázia. Ježiš, jak som sa naplašil. Ježiš, ale oni majú iba pauzu, Peťo, to je otvorené. Čistá fantázia! Clash of the Stars, Cobra! To je taxi. Neviem, či to bolo počuť, ale dobre. Kokot! Čo ti je? To piče. Ty kokot. Rozjebal rifle na šrot, do piče okuliare. Ty môj kokot. Kokos, ale žiješ, ale vole? Kokot. Ja som sa bál, ja som si myslel, že máš nad tým kontrolu. Čo ti jebe? To mám ísť po meste ako kokot. To stačí už, dobre, to stačí. Konečne mám rozstrelané rifle. Celý život som fanúšikov, ja o tom sníval, že budem mať rozstrelané rifle. Konečne prvýkrát v živote mám rozstrelané rifle, nechtiac. Za to sa môžem poďakovať Smetiaku, ktorý som fantasticky pokúroval, aj sa z neho zjebal. Dúfam, že... Undertaker! Dostaneš na piču! Čistá fantázia! Čo to je, Peťo? Koko, to sú pumy. Čo s nimi, odkiaľ, kde si ich našiel? Čo ti jebe? To bude aj moje číslo asi. Ale kde si ich našiel? V koši. Počkej, to ako si vyťahol z koša? No. Ne, ešte to si neobúvaj. Počkaj. Ne. Šibe ti, však to má mať hocikdo. Ty kokot. To mám zadarmo botasky. Čo ti jebe? Aha. Akurát na nohu. Ne, však... To ja si zoberiem. Ne. Áno. Počkaj, ale musí sáčok. Do sáčku to dať. Kokoti, a čo vyhadzujú?
Pičo, nehrab sa v tom. Uj. Nehrab sa v tom. Ja si zoberiem do piči, také potasky ja tu nechám. Koko, však to má 50 € hodnotu. Čo sú teravé? Nie sú. Však tam je diera. A tu? No. Tu je nič. No však tu nie je nikde diera. Tak akože hej, ale tak... Môže si to. Ja si ich zoberiem domov, ty koko, však to sú dobre nabeh na one, operem ich a čo z nich bude. No však hej. Ale skoša neviem, či by som to bral. Takto pôjdem ako kokot. Každý smeťák som kúroval, každý kôš. Koľko že si vyslopal? Len toľko. A veď len tak, máš ploskačku. No. A to ti nie tak, onej hrkoce hlave, No. sa tu kože nemetíš. Som vypil deci a pol naraz, asi. Čo najväčší akčný hrdina, väčší ako Marvel. Všetci Marvelovci mi môžu skočiť na môj kokot. Peťo, ale nevyjeb sa. Oh yeah! Prezident! Clash of Stars! Nice! Fantázia! Kutka Live 5, budeš vo vlogu. Jak, Peťo, počkej, bo sa zjebe. No ešte on sa už zjebal z koša. Pozri, aký je rozjebaný. Nohavica, na hlavu padol. Čo vy tu v Prahe, pán prezident? Oh yeah! Oh yeah! Čau. Super. Kokot, jak to pícha, jak môj kokot! Fuj. Dobre, Peťo! Ty kokot. Som v Central Parku v New Yorku. Dobre mi to kúruje. Prosím vás, to čo je za blázna? Moje vajcia do piče. Peťo, ona bude asi tuto v tom kríku, podľa mňa. Peťo stratil šotovku. No tu sa mi zdá, že skočil do tohto kríku, ne? Tu je. Čože? Tu je na zemi, no. Ty kokos, nejak som opič. Chytaj. Kokos, skoro. Čistá fantázia! Hi, baby. Oh yeah, skoč mi na môj ctený prezidentský kár. Oh yeah. Áno, prosím. Jo, Julie, zdravím tě. Můžu přijít? A kdy bys chtěl přijít? Jo, během půl hodiny. Během půl hodiny, jo? Jo. A ne jak dlouho? Na půl hoďku, jakou máš cenovku? Prosím, to mám 70 €. Jo, tak se zastavím, těším se. Bude to čistá fantázia. Oh yeah, naschle zatím, jo, papa. Peťo, aké popiči švábky. Dík, more, zostav by došiel. Říkal som Enciana, ne? Dík. Koď mi na kokot Shakira. Vinda? To z jedného šluku? Je tak na pičo. Fuj. To nebolo zle, už keď som to cítil. Ježiš. To piče.
Fanúšikovia, práve sme došli do karaoke baru a Peťo tu ide za chvíľku spievať. Jo. Here we show everything. Yes, the walking you cry. Počkaj, aby nás nevyhodili. Peťovi zobrala hneď takú na okuliare. Peťo, čo spravila? Dúfam, že pôjde za ňou som kúrovať za to. Nech sa strčí do piče, potom vyťahnem za nálu, bude to čistá fantázia. Sme ujebala okuliare. Do pičiencia, no do... Všetci to majú v piči už pomaly. Peťo proste reálne dneska najebaný, spajčený. Nemáme to natočené, ale prišli, že máme zaplatiť a odísť. Chceli nás vyjebať. Peťo, prečo? Povedz prečo, čo bol dôvod? Som si dával mikrofón na kár, som ho kúroval mikrofón, ja sláva Ukrajine! Na adresu, kde bydli, a potom si domluvili hodinu, vo ktorom čase a samozrejme tú cenovku to tam má väčšinou psané. Je rozdíl, jestli v hotovosti. Jo, jasně, v pohodě. Můžeme takhle, nebo ti to vadí? Automaty to je co? Čistá fantázia! Zdraví vás Petr Kobra Kuťka! Tady je so mnou Michal! Paráda, já moc děkuju.
Tak Peti, ukáž mi, jak se chlastá. Po Slovensku. Jsou kombinace vražedné. Tohle je fanoušikové čistá fantázie, oh yeah! Tam vážně není voda, ale. Možná chodí na teba. Ježišmarja! Také pičoviny som rozprával. To bolo jeden z najlepších asi podcastov. Táňu si chytil skoro za steno si chytil. Jo, chytil som mu za koleno, ale však už som mal vypité, ale mám svoju kočku, som jej verný. Jo, no. Ale bolo to tam, Peťo, ne? Znie to na piču. Ne, Peťo, že bude to pohode, áno. Dáme také krátké videjko, že prostě stojíš nějak jako staticky, a děláš nějaké pohyby prostě. A nahoru spíš víc. Tě ohledal diabol. A dáme... Tohle nebude vidět, ale se to nemusíš to jako takhle chce. Peťa po focení, totálka. Do piči, vodku sme tam zabodli. Zaklop. No. Wait. Poď zaklopať. Ty, Peťo, poď. Čo máš zaklop, že vodku? Tu si to nechaj. Kos. Čo ti šíbe? Ale ne. Tam, Peťo, tam. Peťo, tým smerom, tam. Promiňte, hoste návštevníky. Peťo, poďme do piču. Žrať voľakú pizzu. Je to čistá fantázia. Čo ti jebe, 30 000? Fú. Ale však to bolo len spontánne od alkoholu, však som nažený, nie som buzerom, však cením si všetko krásne, prirodzené, čo patrí života, však pri také krásnej kočke sa mi samozrejme, že postaví koko, však to je normálne. Môžem ho pri tom točiť občas? V Bratislavě, tak tam je nějaký opravdu a další. Možná trošku probere trochu. Můžu? Jo. A jeho soupeřem je velmi známý slovenský influencer, kandidát na slovenského prezidenta a největší kobra na Slovensku, Peter Kobra Guťka!
Tak tě tu vítáme v Praze po dlouhé době. Po půl roce se vracíš k nám do Clash of the Stars, do Klece, po tom, co jsi měl zápas s Huhem, kterýho si suverénně přejel. Nastupuješ proti Undertakerovi. Tak jak se na tenhle zápas těšíš? A jak jde příprava a v čem je třeba rozdílná oproti té první, proti Huhovi? Hodně se na to těším a uvidíme, co Undertaker dokáže. Jo, dúfam, že to bude vymakaný zápas, ešte diváci prídu na svý. Peťo, mám ještě otázku, máš nový sestřih, moc ti to sluší. Mě by zajímalo, ty jsi do Prahy přijel už včera, nebo předevčírem, jak se ti v Praze líbilo opět, protože ty jsi milovník privátu, že jo? Tak jak jsi strávil tento víkend před tiskovkou? No, přijel jsem do Prahy včera, natáčal jsem videoklipy, však ste videli, spadl som na smeták, už to videlo asi 150 000 diváků, byl jsem na priváte, ale byl jsem hodně napitej, ani som si to pořádně neužil a pak jsem byl v karaoke baru, kde som si zaspíval Shellov a Coco Jumbo. To je asi tak všechno. Dobře, fajn, děkujeme. Nezvykle klidný staredown, na který úplně nejsme v podání Kobry zvyklí. Takže přátelé, úvodní staredown zápasu mezi Kobrou a Undertakerem. Těší... Cobra Live, som úplne rozjebaný, dojebaný. Chlastal som vodku, pivo, jebem na celého Undertakera. Keď mi nepodá ruku, ja ho rozjebem najbližšie. Som úplne na šrot, jebať na všetko na ňo.